We are still here and we are going to hear another beautiful story from our sister. Ainyala iya makpoe iye ku adala cho ya Susan egenu hila agbobua ocha hanu ga chalo ayo ajika ege na ebe bliwa pemma ego mana leche bliwa penle duwa ege na mi memlo ime mronya ke bliya lo nehia ekohi odankundo de ya anyoga lo ine makuka no ya no de ya alo bliya lo pemmeke Oma ya nuchilo na lo ya iche no nya na lo ya owe koye ikache no ibohileka culture eko ma abache kubliwa pema olo danege ifache uko oya ike jeye ikuwa odaduligi ikoma oke odo gwole cho ede ile anehi ikoma lo ima epa ijama ya yenu egene owine ajolalo ama ewoko lalo ama Nigeria ekeko cheduko bi aple ma owo he eno ibo iwagajo chi o le dalo dano ya ino ige pi aple gla ipua ena lo je inu a ekoma epa ma po yo ligi akutonu egene po ige futo ye pa hege futo ino nya odadodu ya no ochiko la igbu kichiche na ijo imata je a o lo dana lo hewo ochine oge gwa alogba wona wayo egele hoi ele huo ye odadu ego manu chiko yiwa oga yo ogen oli ai ko dune paga ko ye emaka hi oyo mo wole chiola mu egeje totonu odanu ene kejo itonu ge ma te wonya hona ido ma ge use le baba nya po ewo ma mo chinu ege po amangu nle iloponyo holiyin ekoko ma umune hene gbati pe ne ilu powder anuna chege yin baba nyamia ama ndoko daloke woma luklo alewa no ya lohi few powder na loge bile yin baba nya lohi ana platun ma pa ga la ebe penpe pupo adamo chancho ke yo adamo chancho no nya ine kiki na bono we an ulo nya le ano nya no ga lo ima o a fly bobo chenya hey fu be kumami wota inyila iku okulia lohi gbogbo oya ichin oya ibin epa iga poi pai elo balo nya no nya okede ya behind nei hai ho ene ga mo iklodo ika kwa ta inu aje tonu eino genya epa gele wafie eino genya epa gele wafie elo do ya gen acheke wa ke imoya ane kwa yinyo okutotonu e tutrua ega inu gboko to yabo oji ku gbogbo ana keliko je ko ya le ye fenu man klichi opa enu man klichi nu kanonya oli pia mata ipo nehi ohigbi pikunu anoge ni pia no chale gwacheta ya ila okuno pa ano einya o kele npoko pa he ola mata na o ke lo wu fie owo tutu owu fie oke ku kle inu omo chinu oke gbo na le apo anoye inu ge ya ano emman klichi loko ya po ano to gunu jai oku okute ku no ku paje abi ipo age lono a ti oge ya odo lo peke oga kwoi nge itutro ole ilo fomo iye memle ga inu pem olo iye gba olo hewo oku goko no pa ani pali no ya o ipoto iye no gbo yi obia ja yo iku je he ifu lolo igbogbo adamo chancho ye ge wa ka moyo ha ma gbo inu kanyata gen gbogbo aboyin ku je he ifu lo ma no ge ho konu oloma onyanu ka doko obum onya ipe na ilele ko lo imaga obum mo ige man anogbo ho ko ya keje ko inu okeje ko anu ogbo ho ko ya bolo ko ya he a o le do ya no ya lo bi glenu man klichia man klichi ko lo yi ngeje ga olegbo umle de ipe uya oge ya ne abo ya le jejo lo ba nje lo ba
Abada mochancho nye ya. Anenu manklichi lo ya tuya dia no lo chacho pem adao yoboa. Ena o ke wonyanwa. Ano ija lo long. Ano ga ya lo jing. A ge nyo ilo. Una ko ile bla. Ena ga kaloa. Che elana no maka. Ijinkpa na no we na ti odoko poko kano nya. Ele la ngumano. Ga ijila. Ekwonya ole okwe. Onya ito loba. Unmo chinubo bo ga lipi igupotego. Oke gbo gba pliki. Anoke lokonu hijia. Elelelelelele. Elelelelelele. Eneno munle pio pumme. Adano munle pio bumme. Mele genya jeje no. Oge gbego taichi oge gwije. Elelelelelele. Elelelelelele. Eneno munle pio pumme. Adano munle pio bumme. Mele genya jeje no. Anene aka no polo hin. Ano pipela kije. Na meria oge guade. Onye pe oge gwije. Oho bunu ada mochancho igu. Oka wa ipoda na no ge poa. Ega bai. E polo hin. E piache. E tublega no ge gbego afie. E polo hin. Ja ega li ja kuko okono. Pao. Odina eo ka. Anen man pichi ke okele hebai. Noke ya wa do lo peke anoki odane po anowe ya. Oi meje totonu e tuturu ikoma ohigbe pa. Oi ya oyo. Ano lo hewo la nipali ponyo ye ano jeje ye lo hiyo. Ai me hima ikpobonua. Oche oje nko higbe mi nakola meje totonu boa. Ekohi ochotu pokola meje totonu boa. Ekohi ochidoma kola lo meje totonu boa. Amo ano lokutekunu gbajo nyepa pe anoko gboli omiche gobu oidu mepa eloku eje tonu gbogbo geno. Oda memo oche memlanu odoma oche oge nyo memlanu. Oda du no logbo maje a olumei. Oda mepa waga futoyo leno papagla mepa ke megla. Anu mi fioma. Ano dege du no dadu yo ile oyima ohu. Eje totonu gemma. Oplatunga ngmei aboa. Ainyala. This is another wonderful one because this story taught us a great lesson that every child, one, is important. Two, no matter the illness, always take care of your child. And one other important thing I learned, please go back to the culture because according to the story, a war that Idoma people used those days, I don't know if we still have it. If you know Ewo as an Idoma person, tell us at the comment section or show us the picture of what Ewo is. We are still here. We'll be coming back.